Kao glavni cilj u 2010. godini naveli ste potpunu profesionalizaciju Vojske Srbije. Koliko usvojeni budžet, u kojoj meri on omogućava da se taj posao završi do kraja? Mi imamo više, da kažem, pravaca delovanja u okviru ministarstva, ali smatram da je za javnost najvažnije to što želimo da završimo proces profesionalizacije, kao jedan projekat koji je započet 2003. godine kada je ministar odbrane bio gospodin Tadić, koji je sada predsednik. Tada je rečeno da do kraja 2010. godine Srbija treba da ima potpuno profesionalnu vojsku i smatramo da je taj projekat od velikog društvenog značaja ne samo za sistem odbrane, već i za celokupno društvo. Reforma koja se sprovodi svakako iziskuje novčana sredstva. Novčana sredstva nigde nisu u meri u kojoj bi ministar bilo kog ministarstva želeo da budu, ali moje duboko ubeđenje sa ovakvim budžetom strukturisanim kakav jeste da ćemo imati mogućnost da obezbedimo konačno završetak profesionalizacije ukoliko ne bude došlo od nekih tektonskih poremećaja u okviru budžeta ili nekih novih rebalansa koji bi nas ugrozili. Znači, naša je želja da od 2011. godine mladići u Srbiji ne moraju više da strahuju od toga da li će morati da služe vojni rok ili ne, da otvorimo mogućnost da za one koji žele da služe vojni rok i koji žele da se u određenim specijalnostima sertifikuju, da dobiju sertifikat Vojske Srbije, da su završili određene obuke, da oni imaju tu mogućnost da kažem, se obuče u okviru vojske i s druge strane da dobijemo jednu strukturu profesionalnih vojnika koji će biti u mogućnosti da odgovore apsolutno na sve izazove, rizike i pretnje koje postoje po bezbednost naše države i građana. Bitno je reći da mi ne smanjujemo brojčano stanje, smanjujemo na neki način operativne troškove, povećavamo personalne troškove, zato što se plate plaćaju s našeg računa, ali smo duboko ubeđeni da u konačnom računu će naša profesionalna vojska imati možda malo veći trošak od ove vojske koje imamo trenutno, a bit će mnogo, mnogo više operativna i interoperabilna. Do potpune profesionalizacije imamo vojne obveznike, imamo veliki broj naših mladih ljudi koji žive u inostranstvu i koji nisu služili vojni rok. Zakon o amnestiji je u skupštinskoj proceduri, čeka se na njegovo usvajanje, a do tada Republičko javno tužilaštvo je naložilo policiji da ne hapsi te mlade ljude koji sad prilikom praznika očekuje se da će doći u Srbiju. Da li to znači da se na ovaj način i predlog o otkupu vojnog roka, o čemu je ranije bilo reči, da li to znači da više nije u planu? Pa mi smo analizirali mogućnost otkupa vojnog roka i moram da kažem da je nevezano od ovog predloga zakona ta ideja otpala, imajući u vidu da je veliki broj građana negodovao zbog toga, jer bi ispalo da oni koji imaju novac mogu da otkupe svoje pravo, odnosno obavezu, a da oni koji nemaju moraju da se oduže državi na drugi način. Tako da ta ideja za koju smatram da je dobra nije naišla na podršku građana, a mi ne želimo da radimo nešto što je u suprotno interesima građana i na kraju krajeva zaista bi teško bilo da prihvatimo da samo oni koji imaju novac mogu da svoj vojni rok oduže putem novca. Ideja je da završimo konačnu profesionalizaciju i da svi budu podjednako slobodni da služe ukoliko žele, odnosno da ne služe ako ne žele. Ideja o amnestiji koja je došla od ministra za dijasporu gospodina Srećkovića je podržano Ministarstvo odbrane iz više razloga, a glavni razlog je taj što smo mi u procesu profesionalizacije smanjili regrutni kontingent koji sad iznosi oko 3200 pripadnika vojske, što je znatno manje u odnosu na ukupan broj mladih ljudi koji nisu služili vojni rok, tako da mislim da i bez ljudi koji su pod opterećenjima žive u inostranstvu ćemo imati potpunu kao i do sada preko 95 pa i 97%. Šta je po vašem mišljenju ipak najveći rezultat rada vašeg ministarstva u ovoj godini? U toku ove godine najveći rezultat u stvari su dali građani Srbije. Znači, analizom poverenja građana u institucije u Srbiji dobili smo po istraživačima da je Vojska Srbije državna institucija od najvišeg poverenja, odnosno u državi druga po redu nakon crkve. I to nam je bio jedan od prioriteta još 2007. godine i napokon smo došli na poziciju u koju vojska zavređuje. Međutim, ono što je možda još važnije, mi smo napokon izašli iz sive zone i danas je Vojska Srbije prepoznata kao najmanje korumpirana institucija u državi, što je jedan od, da kažem, velikih stvari za nas, imajući u vidu da je tokom 2006. godine ceo sistem bio uzdrmavan raznim aferama koje vojska nije proizvodila, koje su izvodile civilne vlasti, ali se to sve prelivalo na Vojsku Srbije. I ukoliko je pitate šta je
najveći benefit celokupnog rada u toku godine, ubeđen sam da je to. Znači, nismo imali afere, nismo imali vanredne situacije za koje ne znamo na koji način su nastale i potrudili smo se da ono što je bilo u javnosti kroz afere, znači da to bude rešeno. Na kraju krajeva, pojedine stvari smo i mi da kažem, rešavali, to je došlo u javnost, a to pre svega mislim na rešavanje sa korupcijom koja je bila u nekim ustanovama koje drže Ministarstvo odbrane. Ono što je za sledeću godinu interesantno i da kažem važno za Srbiju, nevezano od direktnog sistema odbrane, to je konverzija aerodroma u Lađevcima, odnosno kod Kraljeva, aerodroma kojom gravitira oko 2 miliona građana u Srbiji, aerodroma koji ima perspektivu da uveže taj deo Srbije sa ostatkom sveta i mislimo da ukoliko rokove koje smo zacrtali ispoštujemo, mi već u toku leta možemo da omogućimo da prvi čarter letovi putuju recimo na more u Tursku već sledeće godine i smatramo da je to jedan od velikih doprinosa, znači ne razvoju samo sistema odbrane, već ukupno regiona i privrede, imajući u vidu da je veliki deo privrede koji postoji u tom delu Srbije izvozi sada, ukoliko idu aerodromski ili iz Niša ili iz Beograda, znači već plaćaju duplo transporta, smatramo da to će biti, da kažem, ušteđeno ukoliko taj aerodrom stavimo u funkciju. Podsjećam da su svi stranci koji su dolazili u Kragujevac, na kraju krajeva i Fiat je pitao gde je najbliži aerodrom. Ovo je aerodrom koji je veoma blizak i Kragujevcu i svim ostalim gradovima koji gravitiraju u tom delu Srbije i ubeđeni smo znači, da će to biti jedan zaista veliki privredni poduhvat koji će Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane omogućiti građanima tog regiona. A koji su događaji po vama, znači van vašeg resora, obeležili 2009. godinu? Svakako bela Šengen lista, jedan od najvažnijih događaja i mislim da napokon sama činjenica da smo se oslobodili potrebe da imamo vize je veliki iskorak. Takođe, predavanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji je nešto što dugi niz godina čekamo. Mi smo kao Ministarstvo odbrane doprineli određenim delom i moram da kažem da Evropska komisija, kada je davala svoj izveštaj, je naglasila da je sistem odbrane sada u funkciji potpune demokratske kontrole i u funkciji demokratskog društva i time smo mi, da kažem, ispunili ono što se od nas očekivalo. Pa od pozitivnih događaja, konačno zaključenje ugovora sa Fiatom, svakako, kao što sam rekao, stavljanje Srbije na belu Šengen listu, veoma važne međunarodne posete koje su bile u Srbiji od predsjednika Rusije, popredsednika Amerike, predsjednika Turske i još nekih zemalja. Međutim, takođe jedan veoma važan događaj, to je plasman naše reprezentacije na svetsko prvenstvo koje će biti u Južnoafričkoj Republici i jedna nova promocija Srbije putem sporta. Smatram da je to veoma važan segment naše promocije i mislim da će naši fudbaleri zadovoljiti naše očekivanja do godine. A koje biste događaje najradije zaboravili koji su vam se desili ove godine? Pa mislim događaj koji će na jedan tužan način obeležiti ovu godinu u okviru samog sistema, to je pogibija pilota i vojnika Ulemeka i pilota Ranđelovića i svakako smrt našeg patrijarha. I šta biste poručili slušalcima Međunarodnog radija za novu godinu? Pa svim slušalcima Međunarodnog radija, posebno pripadnicima vojske i ministarstva, želim srećnu novu godinu i božićne praznike. Želim da sledeća godina bude mnogo bolje nego što je bila ova, iako će biti podjednako teška, a s naše strane možemo da obećamo, ćemo mi učiniti sve zaista da ispunimo sve obećanja i da napokon one koji na međunarodnom planu slušaju vaš radio, relaksiramo opterećenja Vojske Srbije u budućnosti. Takođe nam je želja da oni podjednako vole vojsku kao što je volimo i mi koji smo je služili i ne mislim da Vojska Srbije za bilo koga treba da bude bauk.